Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Jumiunu Abapa, the Equipment on night Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kessia. If you are danso, Area, no Mionu, Apemu, Copim, Nomi, and Sabrenos, your best answer, she had in Radiasem. I was home for Odig Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minzobi Yishra, Yesudin, Yamishra, Amen. Pastor here for your driver Bakwa, a radiadum, baby, you could be a dear Cornell, would have heavy. Indeed, Eja for the Quaba. yeah, Papa. Now, what is it? I'm here. You ever more change in drivers in an hour, what can be at home? Amen. Amen. Ulma Rich Aquaba. Yes, there's no now, only 20, only the Aquarana month. Is it your Jeffrey said? That's a grand teacher. Penelos Aquaba. Eja Sofo. Na international cameraman. Yami Inshaw. No you be akese. Amen. Yada Yesu Kristo ase. Rich said last week. Ya ba be che Awurade Nyankopon asem. Asempa. Ya be che Awurade asem nene so ya ba be to aso. Rich ba cho bompae na yem free dwumadi na se. And when yam kanza don belema senede so bie kwantisi se dia ma oba se onam somfo asem bra. Nyame wo konkrofo no mu kasa. Se de bia wo ye na tiefo akoma hye wonsa. Wasem se ohina koma eda wonsem se sutene. Bia pe na dane fa dandane akoma bia na adwen bia mensi wasem so. Fa ba mu kasa fie mu kenkan wo Yesu di mu. Amen. Amen. Yada Awurade Nyankopon ase aeroplane na tu. Mesraw ana wiai fa pen no book. Na dia ye beken bi ahwere bi mesra mo Ghana fo nyina mo me enhye saade we nso se rich ansa na be ko Acts chapter 11:17 or 17:11 sa quotation no yeah mesra mo munti se wote se obi Nyankopon asem e radio so a Ghana fo ye ya ma saade we akaye ho kwasempa mo me enye very careful yes mo me enye very careful was an yamano if we say a solitaire any kisosum and yet sofu biadia no kwasempa muma yina yen shan so and yet sofu biadia and yet abusuye biadia heaven and yet sofu biadia heaven and yet biadia eye papa ba kope aye friend Christo kwasem ana nadia na Ghana for your problem will be who said always you see a different personality. Now you different the church. Yeah. Some mistaken is a yeah you bring your problem. So this will be a Kenyan Kopon Asema, Fatcherosem Etoton. Quotation of Manakana, Sana Mabama Samson. Asama ya kachiri. Acts chapter 17 verse 11. Acts 17:11. Was Judah for a yes no one what Thessalonica. Judah for a one yes no one what Thessalonica. When you were young pefe ji asem no. There be as what this will be preacher or you were young pefe ji asem no. E ji asem no. Na da wo hwetwesem mu se nneoma tesa na. Onya jiwia. Yes. No akodhwem se sensem etesa ana. Ana se. Yes. Entesa. Shanin so. Yeah. Okohwehwem se asam no etesa ana entesa nto se Ezra se na koma so behwe Awurade mbra ane na tem de no wa kire na hyade wo Israel. Yes. Enti sa wote se obi preachi obi kan Nyankopon asem a de di kan wo so ye ne se tenase okwa fa Bible no fa to ho na take se ensam na wo kan etesa ana entesa. Yeah. De di kan di kan fa wa solidi ni to nchen na fa wo sofo ni to nchen. Yes. Sa ne mani mienu no ye mfa nko heaven kwasem mon hye nso ena ye be kasa fa dressing ehun. Yeah. Na Friday Tuesday ne ba teachings ewo all night ahaya wo fam ya na ahomachi program no ya bo boss ni nim se na bebirada ena ye se kom biem de ntia me se kosa asemu mu no mesra mu adwuma na ye enye ye pele ye de ye kwasem me kama na to bie tirimu se uko Pillar of Zion Church yo se uko Methodist yo se uko Roman no se uko Pentecost se uko Anglican yeah asoli bia uko no sofo a odano no
munti asem we oye dwuma yeni pa se bibi ye obi dia saa de no omu wa konta nkere obi a fami nyiwe kura na me nsole sa obi ewo sesie ya bi gina he ske semi botomu no eya me ya me dia kwasem enti kwa me fa so diska no mi wia me nkobu akonta nkere obi a enaminim sa obi o eba dwemba a we nyansafo na ni da fom no obetie mi nsemi na odi akọ asopam hwa OFM ha ye preaching no ya wode ye ne dia kwasem ya opanyina oda no enti obi antimi nya de opɛ e wa ha watase ade bi obi be ye no osemrase watase osemrase efrise e obi dia e panyi bi dia ana panyine dia so obi nsa sasa nipa ne nya manager no nhwa adwuma ne so kwasem na adwuma yafu ho nyina so ensa nase enti obi a wona adwuma oye a obu hu akonta mimi sike se me botom no rich ayamedia yes enu obi a de enti kwa mefa so adi no me di wi a me nkobu hu akonta enkyere obi yes cause e wa wodia what I say ayamedia sa ganeska me trama de baako ganeska se kutawo now the pen choro so on say timi chew yes the facing usom na wo titimu a ye timi chew because of say that time no na abedi wunsam sika na nya wo dia for the nation abedi wunsam for the nation anti church a free nyame bia no muntie ma asema me kan church free nyame bia asofo oda no asole ne nya ne dia second members wom anya ne dia yes sa so ne yesofo ne dia adenti na adwuma na oye no so owia obekwa bu akonta akire awrade that's good question pa anti Ghana from was a big problem say bia ye di so for wachi na so for wa ye de enya o se me pena asem nti no tintina me foa ne so me support no o pema asem obi wo wa ne so for te ne ho no di odi na tinina ase so for ne me pena asem yeah ba wantimi anka se enkwaje a menyanti na me di ani nyanko personal de mamenti na emom o consider physical personality say me pe so for nasem me pe me so for asem ti odi na chi ana yan Roma for de yan Methodist for de yan Pillars of Church for de yan kan asam masa yan nyina we serve one God na me ba ko pe enti de bia se metenase a de nti a Jeremiah no ye difference na Jeremiah suma ne man no su na wo so o man ne nkwaje won firi se de bia wo so a wo hwe ne ma ekoso na enkoye yeah Christianity aya baako yes ti se de uko school na da woni nyina aya baako so obi ase kwasem pa enti same ame ye angel na se obofo dikanfo a ye di me di asafo bi animu no enyan ne guo no enyame dia no kwasem I serve under somebody yes yes na wo se later on somebody pa no ko ye accounts akere no bu aten akere no enti say ye ka de ya akere wa na mo de ya ma so ni mi sofo ni masa enkwaje ya nkonam pa wo sofo bebu na konta yes every church ebebu na konta so bia bebu enti o se eda no nanim wo mahu asole bia e wo ho there is no Methodist in heaven. There is no Pentecost in heaven. There is no Pillars in heaven. No one over heaven here at an yes mini anomone me na mfo bebrebe our Saudi Arabia Kuwait what do you call it Lebanon and sa Arab countries no yes so mo fra no mo kan ho ase mo kan se enko ukọ Saudi Arabia oba so obe hu oba nim sei obe hu oba nim sei no eten obi wo ye be ma betimi atno 10 years ana 20 na hu oba nim da na nkantom sa wo hu ne sera ho ana ne nsa ho ne body omo dressing enti me busa mo question enkramofo a ewo boase no dress omo dressing uko kumase a kumase for dey different the same thing once accuse of your problem so ko tamane for enkramofo ho dressing oba eboase a the same thing the same oko takradia the same dressing omo nyina dressing aya one because they believe in one father yes they have one faith and to man dey bi omo ye bia aya one Quran omo yisu and the same dressing the same tasbih omo sin and one omo say but why say when you come to Christianity dia Method
baptist for so mu de yanko roman for de yanko assemblies for de yanko pillars of de yanko enti ebi mu asetra sanya ebi so say eye bible ba ko enti say bible ba ko pen members na omugu ni pass no omunya dai omunya dai hwa so obi ko nursing training nursing training ya watade omu sha nase ni atade omu sha ana wo kwa obi na chero say nursing training ni nursing ni na akoi eni obi na chero second say obi ya police ni a do obi kwa jetum so ko police na die na esi o say police atare enti obi say police school sa wo kwa ya mpachew say wo wura dan ma ya chero bibia bo u pia ya chero bibia bo wo ko toilet so ya chero bibia bo wo butu so wo sete no ya to bibia gu a wo kenkan say bia atako sete no enyina so enti bia na wuyi wo gina so na na kan chero no was enti ya be chewa police uko police camp ya mpachew ade bia be bia ya panesew yes enti police fo akwa atade o mu senti ye hu se police fo na ye dai no mewa soldiers se kwa ye hu se soldiers na ekọ no afa ma be mu so obi a question say mo say konfo ba come on this select ne ka ba come da onye bi da ko bo musuo papa konfo ba come no say select ne ka ba anase wo se gon wo se trouser mo hu bi da onye bi da o te say dia kura no wo koma o de doso esi na sene ani sire ko ni tirim o tira say wo ye dia konfo costume no and konfo kwa enyo be na tira say konfo na ekọ dressing at the same time say prostitute ekọ wiasini ekọ obi o ye adwuma e wo club ekọ enyo be na tira wo kwasempa ni mesh na ni amatoto ni nesa wasese na ni eche wo penti ani na ni awasese no enyo be na catch say ni pay we this type of person yeah but omu ti asemi enti yanko malaki yanko enti sa wote sa nyango pasa mo ba eni pa no wo kasa ni tie ni sa enti ni pa no odomia na ondome at the end ade a wo ka chon o bo say basile ko heaven yes benyan kwa ma ho enti wa hawo o pokra kwa jani pan what town one town enti at the end of the day wo so for na wo ka tira wo say wo set trousers say nurse ependipentoni eche enya hwe a wode wo ko bunsam jam ane de oyi watama uta ya okonya home ma okran omumye no na ya odofo eye de oyi watama uta ye no on na ya odofo because bible atan ye wom entetre wom nsu wom afutu wom animka wom amusin na a judgment I'm very serious Mika Malaki chapter 2 verse number 10 Malaki chapter 2 verse 10 was it enya eja ko na enyina ye wo muntie was it enya eja baako ene enya ye wo the whole church is a work Ghana you believe in Christ enya one Jesus na yourself no my cousin to everybody enya one God na yourself God anasa ye onyamia Jesus a wo pillar of Zion ye onyamia wo deeper life ye onyamia wo Roman ye onyamia wo Pentecost ye onyamia wo Methodist anasa ye one God na yourself one God so nem papa mu bebre I'm asking a question I'm throwing a challenge yes say you different gods so there and they should tell me last week you preach for and so much about be more challenge say it's never true so when you go to Bible Paul was a Pharisee yes Paul was an Israelite and Paul only great in change Jesus there be Paul soon change Jesus thank you at the same time before Paul ya baba born and is no be a Pharisee and to come remo ani abona so na say ne mo bonasu that is it ya bonasu come on no and say Yesu ma ya bonasu wonsuom Peter ma ya bonasu wonsuom John ma ya bonasu wonsuom Andrew ma ya bonasu wonsuom Bartholomew ma ya bonasu wonsuom Thaddeus ma ya bonasu wonsuom Luke ma ya bonasu wonsuom na ma nya the whole Bible any quote baako pe ana mujira so akasa say onu nko aye sprinkling is untino you believe in sprinkling what about Jesus Christ yesu so on ye hwenu sia no aya pon ne bebu atan anasa yesu ne bebu atan enkwaje e wo yesu nsama anasa wo Paul yesu Jesus Christ Paul ye nipa tie ni ye
And when you go to Saudi Arabia this time, obi otiwa woti obetimi aka kire say masa the way we must live our life the same thing. The whole Saudi Arabia obia oya Muslim our Saudi Arabia usiara ne dressing ekon Mrs. Abaku ho ma me no ne te no o twa ne picture de abaga na be kire ye say ne ono na yenu no ne te no na o de ade akata na nim aka na nim kwa na tetem. Yes, that's their custom. O se ne ho ofe dodo so de ne picture ni na ba Ghana for ye be se ne pe You true so. to de dia se ne ti akata na nim nya na ni tetem. That's right. That's their belief. Yes. And to mo nyina etitum omo dressing ya one and this who be a branch a solid branch na say be wo different ebia ebi wo boase na bo ni wo du bia se say no wo bia se fo gidie nko na aboase fo gidie nko ya nyina ye ntimi nka mom anya asole baako and the kame me wo boase me kire bi ebi wo du nko mu cheche me kanya bone No question. but how say believe ni na ye different Arudi. and wo busa say tinya eja baako and ye nyina ye som Enyo Nyankopon ko no boy yen. enye Nyankopon baako na boy ye question Enam die so no nu atwa nu akontompo. Edugu ye ne janum pam hu fi. enye nyame baako na nyina ye som enye baako na boy No. now what is the problem? Thank you. What is the problem? Tell me. Mumen na yanka yan church. Yes. Say you different churches sir. And I say you different God there and I will believe it and I will accept it. And they are then a deeper life for a life see who don't live a deep life in Christ. Yes. I say Nyankopon dia ni wonyame free say who ati wo mu no e yi wona tan. E tire on kwan kon no kura ni nyina ho and they are dan and I feel there o mu ni different. Yes say different. Say da bia yaka what to ala wuchie na yan kwaje ntina wo pa Betie so. yan enye ya church ntini ya betana Abi. Paul sinye ni Paul mpesa mcheche ko ma afa Yes. se ni Paul ya pesa mcheche ko ya afa de na ya nso Kristo ani Ye Kristo nko. na enim de ye enye nipa na emom aya na yam hihye Yes. se de oba no wo dada no odi ani tie dada no na odi ni ko so mama ni pa brana no e so na chire se da Paul kan ye no aja kai sa ko tese no Corinthians chapter 11 verse 1 was ankamu men kwata se mam kakrai ankase betra wia obwasefo ani wia so obi a wotie bia hu ya nkwasa seme ma ya kakra na to mo ho ma me yara samu ma ya eye o se na ninkura metwe no efiri se enunkura ya che no mentwe no Nyankopon metwe Nyankopon ni nkunu ya ntwe ma ya hu metwe Nyankopon ni nkunu wota samra ya kan ya ntwe nunkuru ni ma ya hu yes ya twe ni Nyankopon nu nkuru na majemo awade mama oberema baako na ya ti wa wade ama hwan oberema baako obema sai baako pe awone hwan Ani Kristo Jesus Chini. one person one God and ye nyina ya evangelism ya politics na bia NPP nko NDC nko aya one God one father one father in year 780 how can you come and tell me say obia ne mra agbo kura na wudi Bible mu adamu tie me entade wo Bible mu no ye wo adwamanfotam Bible ntade wo me bobo de meka bia yes ye wo adwamanfotam say adwamanfotam no oba ne dress ya the whole is obia nim say wo ye adwamanfo wo ye prostitute enti wo kwa obi nsan kan chen say wo adwamanfo enti wo adwamanfo atade e wo Israel ai wo Bible Misia obabi no wo so ofra de adwamanfotam yes what did they make am yeah salon ton tanya ya wo kunaye atade no atade virgin garment say abaya wo boase ana Israel a wo ye virgin o kwa ya watade ya pomasam o kwa obi ehun sabaya we o ye virgin on fa ba mada Bible ne kan yenim sai ma no owia afeye sawo asofutade se ene na wiase asai tinko bi bokra de ka ne yese cheke no ne ya stop ne ka ne ya cheke ne yese che no because na yese kremontade adoso am ye hu die kremaba ka me bokra de ka am ye sofu adentina me duru barrier ne asa stop me because my tab na sem na ye fake yes krede ka boni ko so boa no ko hotel
kare ka boni kom so no onu moja kare ka boni kom no o twatire Togu kabut. ya sa go na yadi obi wo ha o friend wo sa so fun so ever since our fa Bible kura ko da so no on che ba de ne da honkonkro ni ma de kro enti na atwen no waka na atwen no waka na wo da ma me boso enti wo asofutade yes Moses epam ya Bible say enye kronkron no fan say error ne na sefo Satan ko nyi obi ane na shabi e ya asofo atade enti so de ba unwu na no so asofo na eba ya wo ahema atade that is why Lazarus asa epene ni madum Bible so ko say sa ahema atade na dia mano enti wo de ko jana ni mo say adai and na say dey what dress this dressing if you say no meaning that kind of attire yo sa ahema atade no Bible yo ahenema any a prince and princess garment or heneba and no heneba ba what atade ne yes and o ba who say wey or heneba wey or heneba ba ai wo Bible ya wo ayitoma munjem ye me boni nyina so ya wo ayitoma ase fro yan Ghana kra no so obi sa atade tuntuma ana se fie bi mo yebam no obi sa atade tuntuma ya kwa ya sam sansa de na ayo dabi wo se tuntum ti yebe hu se yi na ese enti hu ya hu se sa ni pa okoi woni asam na se ayi aton afa let me come to Bible and let me come to Christianity yes where is Christianity our garment so atade ne say nurse for kwa ye hu omo ankamo for kwa ye hu omo so police akwa ye hu omo ajaman for kwa ye hu omo what I say and they say Christianity just yantade wo and ne say yantade wo aya ka mo ma yanka sa ubetimi de atade bia akwa sole na kisosum wa akomam se se na fie ko masala ti ko he ko busa so ba bai ana ko masala ti na wade ensatia ene trasa every adam ho let me ask Christians usumpo ebi a church na ko nya heaven ti na wuko se heaven ti na wuko dia amfa wa so ni mpostu ho amfa bo so fu mpostu ho sa wo pa so ko ndam ya masa heaven ba ko ni yeko yes de ba ya me ya me ko bu nsam dem wo so fu ya be ko bu nsam dem septim etina tam nko enkemofo mu nya mpon kohwe obi anko masara tin kohwe se eman na wo masara tin so bi sensatia wo ho a hu bi munko bu sa se eman na wo masara tin na awie so obi di screening ejira dam wa come and tell me Straight. good day kwa say o ka was be say o take here come and tell me back say akisofo kwa sole ya ye moduku ya mo ye jai Katan to shake money. atwam ya se for be English service sa o ka bro funtia na jasa o bro Bible so omro so enti English service for dressing ko yankata yeti so yankata yeti so yansha select ne ka babiem ye frantuma biem trasa obia ensatia ye moreti obia pentina anyhow let me tell you ebia nya heaven awoko say sa heaven na deeper for ko bi ne dia anya oboa wa me nya so say sa heaven bi na awoko me sra mo mum ye nya sa church politics no mum ye ntam ye nya wiasefo and before ka samwa ebegu and this phone fees that be ya obenya enipa ma na to aba ma no kwasem Christianity sa de ni nimo ne sa sa de ni nya tuma o Christianity what bra be what do you call it Hosea chapter 4 verse number 6 emam Hosea chapter 4 verse 6 so unim susu dia ene jai anko fa ade no mi bia ma ho Hosea chapter 4 verse 6 Hosea chapter 4 verse number 6 ko what say nimdie a me man chapter 3 1 ne bra form kakra Hosea chapter 4 verse number 1 what say munche Awurade asem Israel ma munche Awurade asem Israel ma Awurade ne asase fo anya wo ham Awurade ne asase so fo anya wo ham na nokre ne adoye ne Nyankopɔn nimdie biara ne asase so adoye anokre Nyankopɔn wo de nimdie bia ni wo biam ha se o se Yesu ba no bekan wo se ya church de nipa asese yes ya Christianity nyamrofo ni atwa hwe wo mutie Me anyama no a. nyamrofo na pa kwa broche ha Catherine Koma oba no matini bi se Awurade pagya no na o ya very powerful ko pen videos na when dressing Yes.
koshone dressing obeka to say when you go to kwa broche kobusa na busa Saudi Arabia say eho awo wo na sa woni ho na dentina Saudi Arabia fo ma ensha trouser na kobusa mari na Yesu fa no so ba ye no sa mari no ko sia da mo no den sa tia ne trouser na akọ Yesu bo oba be bua tentene ne obebu atentene ne yes I'm very serious Erade o say ana ma ye kasa na awie enya pe enti erade wo do ye tene ne nukura bia ne wo biem this time de nipa ne pe onu na ni chewo na adwene en wo ka se obenya nipa dodo enti za church no ayamo de ade a kan ko bu atentene obia ne ka be tia de wa wo ebi se fo no wadom ayawa wo dia yes umu atentene obi yeah afona wo do na ayawa wo dia enti church na utimu na anya wo dia Pentecost sofu asore na anya wo dia Methodist sofu asore na anya wo dia Winners sofu asore na anya wo dia Assembly sofu asore na anya wo dia Pillar of Zion Church asore no sofu wo nya ne dia aya Erade dia no kwasem Erade ma ene do mu kopie na nim no kwasem pa ti se wan che ni pa de Erade shawa o wa atamu ene akonta da bi aja kan ma what the verse no say entanka ni kontrompo ni awudie ne krono ne awolesaya ene awudie ene awolesaya ene wo se church bi kura church se uja awale a enye bone ebi so church se awale mienu eye san be break when you na chi ni pedi wo machi unya serious unya what just up heaven ako o ba adwuma mu ha o ba te sa mra wa hantu adi so no kwasem uko police o ko te sa mra ho hantu adi so yes e bi ko na so le ko na o se trouser ba ye ready say o be so ye police ntino e no se trouser de ye because we serious o ba katua adentina o pa heaven ako na mra down the council mfa and they also umpe asofu mu abeja bobeta wo so be ma wo nika e ko wa cinema ma o be mo fuo wanim and na so le mama anim title ho you are not serious ya kasana wo say joku ya gro aja to asoma wo say wo dia kaka be nsem odi akakape die akakape nsam ya so bi akakape nsam oti sani pan bossing yes o ba nya medjuma mu da bai ya fro da bai school ba na wako ipejawo nim je ba na anim e dia na awo onam sem ko ehe na wako onam metu kwa ya se papa bi yare ko da hospital bi ya busan se da dia na ayawa me call London bae anam ko US anam ko si ha anam ba ha anam bedu Ghana ene se jahi na yawo ya won e se o ba no America no ko na ntare na chi ana mo no hunta wo so be so ya ama me so me hu se wa kwa he fa e ta ka prinsam yes o ba da bai dia na anim sa no muka wan na duen masa Yesu on so won no dia ama Bible say na Yesu di mfinsia dumienu 12 years ba what simpanimfo o mo ba safu e kasa o 3 days no mo say 3 days aba anopane awiane nyimre na panifo so akro 12 years and decide that dey joma no ba mo na mo anya e wo de be fra nkura e mo fra en baba se kwa no dey joma na so nsa mo ma se ni se kwasem ti say the Pharisee na so fo ne ntade no hu na so munnim mo right o munnim no kre etina Erade mo ehu atwam yes akaka pensam nipa kan o ma dwene ana ba kan verse 6 se woni Erade wonim dia obetwa wogu adwuma na wo ya no akontabu ho etunim se Erade mfrewa eno on se better no stop because o se so bi ni Erade wonim dia first o ma command se be disof the kwasem pa o ma right on shall and so bi ni Erade wonim dia wase metwa na kwene yes obayira na me pono me nshane se woni me dia sofo me nshane se woni me sofo etinyo bia na wo right so odi sofo kwasem pa ayo fra ana de Erade afra no o kan Erade asem kwasem o kan Erade atwene o yi atan o kan ni mu to the so church politics you defend personality there be you defend salvation yes nkwaje
you might think say who defend the personality who defend the osofo who defend and what can dey kahwe and on funny pan kwa heaven no and funny pan kwa heaven yesu ba ebia se we ya pa yesu se be bua tere biam ye kwasem pa gan free panim nani asbotae no tifia wutim ade na tira so we kristoni because girl what if you want ne kono that be also ne wo kwa ne dressing ne screen na no bi na ase yes what I say yeah sao ba you penti na you so penti so penti o se na so se enti mo mie no pa no difference be na wo difference nim se bia ni se ya musica ewiasefo obonwoma asa wo musa ewiasefo obonwoma entade wo musa eno bi na aba so dem ma puppet so eno bi na mo so musa enti what is the difference nim ye hun kramofo akrisofo we se wo hu akrisofo wiase aso ko sere so asole aya ma wo kwa yase a no oboduku wo kwa kwasole rade a na do ti so pan na de ko hwehwe nimu ebi mu ti aburochire awom echie nyankopɔ asɛm asakira echa sanya mafunu no ese edimrika be ko heaven what ha Ghana ha wiebo obi ti awom masa omum chi omum freya no they are very serious papa uma ba kuni kun ye broni o tie nyankopɔ asɛm na no o kami chene kunu o kami chene kunu what so for me picture na me de beto office no o so na nim nyina aye makeups ana me de for beto ahwehwe me tiri ni manim me ntade nyina so for me chai ni nyina yesu no sesa no brother ba ko so US the same to so for me ko adwumo me ba fio me ne me yere ya yesi no sa heaven ya ba da ya ba ko bi Ghana wo ba ya serious no chai no ya ka na wo take oh kanta aja kai si mami what verses no nimdia me man ni enti minimdia me man ni enti obetwa wonagu na won so wapo nimdie oso na wo so wapo enam nimdia wo ya enti ignorance to aso won so wapo nimdie enti mepo say eni me sofo mapo say enya dan eni me sofo na wura firi nyankopon mla enti me nso me wura be firi won ma what I say emre rode dia mawo say rode chiri sa anya man wura fi kaipo ana adwuma na wo ye ne wudi na hia enti de enipa na nwan na wo so obo wo mu wura fi adwuma so de ye wo mu na ma nwan na yira enti rode so wura be fiu unim kwa be kan okre no onka onse to be kan say obi a Kristo asoma no okanya ko pa adwene enti Kristo ba no say me mama me kan waso bi o kan adwene so no an kasa ne de na ni mo nyam yes obi o kan adwene enti ye ni asore nhisa ye say dressing bi e pa bi etime de ko church is never true wasem bia o kwa America o kwa embassy nya tro de America for pele no mo nya de o mo pe Aja ko John chapter 4 verse 31 ma me foma no nsi John chapter 4 verse number 31 John chapter 4 verse number 31 was a home from Chadjuma Sabre no no na suafo ne se no say rabbi didi and was say one say me was bia munim me bia nya bi ni say be do suma me ne de apen what I say was say enti na suafo ne say wo ho enti na suafo ne say wo ho say da bro nya obi abi bia dia na yesu say one say and yesu one say me bia ne say me ye do suma me na pede me bia ne say me ye do suma me ne de erode apede ne say osofo erode apede ne say obema ma no asale gesa ba asole enye erode apede no no mo musame mama look sexy question erode apede no just look sexy bajamam dem kakra bajamam utadi pasa mo nye serious yesu bo enu bia na akwa bi sade wo ye de wo pe yes yesu kra ba no wa me do no an pe wo ye de nature suma no enti sofo ma men kan tell so wo ye twuma yeni a wo bebu akonta a kire obi wo be accounts a kire obi enti the church of Christ erode na yisu dia enti erode apede e na o ma members ne ye ha wo se asole be bia wo jide wo ne sofo enti na sofo be ka no oye enti nipa no mutu asen wonim sa wo ka asen no mbefa yes obi ase me sofo se wo ka yes yeah enti obi anti ni sofo di enti sa asem no osofo sa wo tira nsole mane mo mu hu ya ka me so ma chai yes kombe chai be nya nipa dom nti ba nipa ni nim sa ade no ye no enya
aja kan ko ma me was say verse 35 was say eya amonka say aka osane nan na otwa bra na du hwa aya amutimi ka say aka osane nan enan no otwa bra no adu enti ma ko se mo so de bo onyo mo se twa bra no se twa bra ni duru a sada na ebehu de ai sada na ebehu a kristofo yes se twa bra ni duru a e woni ebehu a kristofo se twa bra ni duru a obeyi ni die wom se twa bra ne so a yebehu a kristofo also wan ka say twa bra ni duru a ebehu sa ayonfo se kristofo wan ka say twa bra ni duru a ebehu romaifo wan ka ne sa wan ka say twa bra ni duru a ebehu methodist yes ha Richmond I want my video bi John Gaby revelation said what dia ma kura no enti won say time Mr. Tetie no me hwe ne dress original puppet na ni mu kasa won say I am very decent papa da be no say Ghana ya bodwa ohema e ba betwemu a risky wa dressing bia opeda Beba. obi apumu ohima no Beba. aso for abdan na mo yan so le maisa say omo enti won kan ko ka kan kire o enti there's no gospel in the church because of their appearance was spreading there chinchi ada na wo so for the wo kwa no address kama abokredeka no sa atade mi akusu yu ada na wo chese wa so for atade na members dey won chi on so atade o so mo se mo so say so for feelings so show Twabra na duru papa ni say babiem o say man sha atade se yes penny ewu ade en sha atade se nti atade o se nti se wo ense Adai. What is going on in Ghana? Which can do ni simami? O say eya amoka say osaka osane na no twabra na aka osane na no twabra na me se mo say mo ani so ya mo hwemfo mo say enya kwa anamka mo mi nyanya very careful say enkom sa Yesu say no ni nyina bam enti ewiase wie hebra na yedai aduru kwasempa ento se mo mani so na mo se wasrane enan ne bre no adu to asoma me hwemfo mu afa mo hwemfuo mu say enya ho amotwa na de utwa ne gya ketua se wodo aburo na aburo de safoma enyini kakra e ko na nim no na e hoa ento se mo hwe afuo ni mu a mo se afuo na mo do ye no afa de ahoa amotwa na edu amade o chabre na de utwa ne gya ketua de o twa ngwaje de aketua ko na oboabo abano ano ekoda ankwam na ogiogu ye no na de ogu ye ene de otwa ye na ni je de prekom to aso wo say na yemu na asem no ye no kure say obi gu na obi twa yes me de me soma mo say mo nkotwa de mo anyo ho adwuma yes ebinum ayo ko de ma bedi won adwuma so aba ko verse 39 sabe afo a wo krom no pi eje no edi esan se oba na danse oje okan no aye yes bebereji ni di oba no yitwamanfo ne pot no to twene na bra bodada no to twene no bedi Yesu achi Mary madari no yitwamanfo nti mugini se abrabo ane ntade na Mary mbodani esen wo wiase o de behu Yesu no eno no de Yesu achi no de se David obenya abrabo foforo so why you ready so per heaven akwa sister Janes se ja makeup se ye musu tie ja mask ne bo ja skin ne legacy ne se pedicure sister patot de makeup na ti na di pia bonte de kwa so ni jai bleaching no dai Yesu se babiem maka de ya akyerɛw nipa yenim na nsankyɛw yenim di ankyɛw na mom Bible say hwabapa di odofo mitufo say hwabapa ne so na mom enso attack ya you don't have any problem de no kora na ne be de say de ya kan wie patot de meka de meka ya maka wie aja yemfa do de ntoto don't tata do kana ken 7 verse 14 or so 7 verse 14 no wasa na fa sene fifi ni Jesus ko asori fie ko chechire na yuda fo na nwanwa se o se afa yuda fo na ye wo nwanwa se o se den na oyi nsu anwoma pe na onim yi what de meka den e na me won nsu anwoma da na onim yi Yesu bia won ka because Yesu ba no on chance onya farasi ni onya serisu ni na ye den na sa mra onya hintasem we Yesu etimi kan Yesu bia won ka afra djuma nyametuma anya panyini anya education no kwasem anya Bible school name the spirit of God to
wasoma me wɔse na yesu bia wɔn ka sɛ obua ka sɛ me nkyerɛkyerɛ nyɛ me dea me nkyerɛkyerɛ ɛnyɛ me dea ɔsɛ ayi preaching na nyinaa no ntasɛm na yɛ ka no ɛnyɛ me dea na deɛ ɔsoma me ne dea wata seɛ deɛ ɔsoma me no n'asɛm ɛna meka deɛ wafrɛ wo no ne ma ɛne gu ase a wohwɛ wɔn wote dɛ menka ma adwene sɛ deɛ bɛsɔ nipa ni enti deɛ wasoma me no n'asɛm ne n'adwene na meka toa so verse 18 no verse 18 wɔse deɛ ɔbɔ ɔno ɔle ntim kasa nhwehwɛ ɔno ɔle n'anim onyam ɔbɔ no atirim kasa hwehwɛ ɔno ho n'anim onyam ɛda hɔ no ɛhwehwɛ deɛ ɔsoma n'anim onyam no yɛfrɛ me Amos sɛ wopɛ sɛ wofrɛ me a mede me number bɛto dwa mimi ni problem any question in the Bible I'm ready because of the Spirit of God to answer you. May God bless you. Bye bye. Hi.